Tuesday kwezakithi TV silamukele njalo abantu bakithi igama ngoCruise ijaha la komoyo sitamukela kuma Tuesday namhlanje hambe ngayo idobha amanye amadoda lawo akangenzile okunye izinto ezikhala kwelinye ikhona zawuthi nenye indoda enkantshobomvu leyinye kodwa ngiyayazi kodwa ngiyibone kahle lo but I think izangithungela kancane ngoba into zakwenza ayijayele ukuzenza ngiyabe ngizibona kodwa ngizibonela ngithiwa nesikhala sewoziphayi but anyway madoda yebo izikhipha hayi kahle impela ncenga nje yeah silamukele kwezakithi TV ya siyabongela impela siyabonga ngithini ndinikeze ithuba ngithi izintroduce hayi kuhle impela hayi kumele vela bebesazi ukuthi ngoba yeah mina igama lami uLawrence Moyo but abaningi bangazi ngokuthi Maroza kwezo music yeah ngiyabonga impela ya igama nguThabo lethu Sibandla uzala phansi lePlumtree kozimnyama kodwa enisebenzisayo nje kule ndima nje wangikhona lapha nguThibosi hamba lezi enhloso kanjalo nje yazi uke wangibambela istage ikhona Country Park lapha hayi amangala abantu sothi hayi kabuyele kodwa phela wangasho show yakho la ngoyise yangitshela kuthiwa awubuyele ngibuyele nje wafila njani khona bani hayi akenza indlela kangaka kodwa hayi okuhle nje ukuthi umsebenzi waqhubha nje waphutsha indlela athi sesayenza ngendlela ehambelana ngekhono lethu kwaleso sikhathi hayi ngiyabonga kakhulu ngoba hayi ngakholisa lapha hayi siyabonga but i-challenge enginayo ngokuthi kwakhona kumbe yimi engukhuthayo uyabonakala kodwa mani kancane mani ya impela ngiyavumelana labo sibili hayi ngiyavumelana lawo kakhulu sibili yazi ngoba senhle inkinga uthi senhle ngabamba yakuyi ngiyabuya nathi boss izinto efisa ukuthi usithi kuyixova kancane kancane kakhulu akunjelo neMkatarini your all time favorite guitarist uba ya ngempela njengoba nivula nje ndawo abantu eceleni ndo ya ngamusho nje ukuthi kwelami side ngikhuluma nje kwamanje ya mina uyangenzela kakuhle angiyali ukuthi abanye abayenzi bayenza sikakhulu kodwa lamba ngazi ukuthi okwanhlanza la kuyini kodwa hayi ngiyabona into ezazi yaphuma zibe kuhle so lami yabothi hayi kunjalo nje impela ngakusho nje so uqala ukudlalela lo mculo iphi ingoma eyakuhlaba umqhele ongathi iqala nje ucula kanjalo usizwa igenre le ichova okay ngempela yazilamisen umuntu lokusohle unyenza lami mfisa ukukwenza ngempela akawungakala sibili ya zona ngazivala nje zibe ziningi kodwa zona ingoma zabahlabeleli zimnandi okwamagama sibili kodwa angijanga ngixole sibili ngezinye zento nje esijeneyo nje okwathi nje ngakhuluma nje ngale ingoma le shayile ngishayini le ekamxolisi le ya ingoma le ekhuluma ingahlobo yathi isihloko sayithini kodwa ingakusho nje kuyezwa ukuthi uzama ukuthini ekhuluma ngendaba yokuthi abadala bafihla imfihlo bayafihla olulwazi sizaludinga kusasa behambe le-information la abayiphethe yiko nje ngakusho nje amafihlane yayashala lengoma yebo then asithathe sithi ingoma ezingu-3 yebo ezika-2024 eziwuchayile lapha lintwaza umthwalo sibili onzima lapha onzima sibili kodwa hayi engakutsho nje ukuthi kunje so ivini yami ngishayelele hayi inshayele kakhulu lami kumele ngivume mina ingavunywa ngabanye abantu
Mina ngivume mina. Yes. Hayi mina ngitshayile. 1 is 2. Ya enye ngishayile kamnandi le ingoma le eka King Phosa layo. Ngiyayivuma layo. Isidakamizwa. Iyakhuza kamnandi ngithandile layo futhi. Then but man la iyashota man emehlweni abantu. Angazi ukuthi posifana nilawa angazi wa. Hayi, akukhona nje ukuthi sizoyikhuluma. Sizoyidinga. Lapha nje singayisho nje. Sona ziningi but ngisakhetha nje. Sakhetha uDomini. 3 sule 2. Sule 2. S3. Yeah. Lapha ya le ngoma le ka Thambando uMarafu alimqondi uMarafu ya umile ke engeke nje lami ngashala ingoma so even ingoma ebhalwe nguye isenza collab but lami yanthinta yabona kanjalo nje alimthole kahle uzamele ngimdinge hayi unkothile ukuthi haya ngimazi nawe nkazi la ngizwe la ngayo ngempela which is ukuthi indoda nje saqala isaqala kanjalo kodwa hayi iyabuya ngempela hayi amthole kahle all right hayi Maraf uyazi ubusisekile na ubusisekile uyazi akulanto enhle emnandi ekhwabithisa njengokuthi uvunywe ngabanye abantu loba ungakaveli kumphakathi okukhomba ukuthi into yakho yenzayo ile kusasa elihle so awuthi vele lami inhle ngubonge engakezwa just keep up ngendlela olokhuza ngakhona ke kodwa ke asifake ku positive esisho njalo yebo asikaqedi ufuna ukuthi sike seqele kundoda le yebo bengakafiki kumbe sikhulume ngomsebenzi hayi sizakhuluma Maroza kunengi angifuni ukuthi isibese siqala ucatalogue yakho ngithi waqala ngozibani wayangaphi ngifuna ungiphendule umbuzo owodwa nje uyazi ngubone ephumula that day uncengwa ngunkinga ukuthi uchayikatana bese ukutheni kahle eqinisweni ku-music industry yethu le sikiyo kathesi kulama challenges esihlangana lawo ukuthi ngathi kahle unkinga umuntu esisuka sonke ekhaya umuntu esifounde sonke phansi ukuthi abe unkinga irhythm lana ikhali izizwakala khona ukuthi unkinga izandla lezi serious yes izandla lezi sibili irhythm khathi bengajayelwa yikhakaka yebo ukhakhaka ube khona right ukhakhaka ube khona sincedisana nje sincedisana yes but unkinga qala sibili uthiwa ngiqala phansi volume 1 yimi engamdlalela ama rhythm lapha so kodwa ngiwathi laqala lonke manje phela umsebenzi wasuthwele nzima lapha nayo kuyabe kulama ama challenges zikho pha esisuka singasazwani ekakhulu impindlu ekhasini yes ayona kumele iphume sibili hayi unkinga asisa unkinga nje unkinga because sasazwana nanga ekusebenzeni lapha ukuthi unkinga angithi sengimdinga so lapha phansi amtholi kanjani ungaphume ndoda eqinisweni Mr Cruz yes unkinga besebenzisana but kwaba lezi gwenxe endabeni zemali zenezi ukuthi omunye sesuka serobho omunye yazi ngokuthi ezimali lokho kumbe isifo serumba yini meduza ungchaze ngoba I don't think ukuthi kungaba nguye yedwa unkinga oke waba lenkinga lawe ngezimali usungababala maybe babe umillion so ukuthi kwenziwa kuyini konjani nxa ukukhanya ikakhulu mangithi ngiyakhangela erumbeni yakithi thina abantu esiplayer instrument siba lama challenges amakhulu kakhulu emakhiweni ethu because siyakwanisa ukuthi sisebenzisane
laphana masokumele sibongane ngicine ngasakhwabithi lokho engibongwe ngakho yikho kwenza ucine suthola erumbeni namhlanje ngichaya kuzibani kusasa sengichaya kuzibani but kusasa sengingaphi so abalandeli ababelandela maybe babezabe bethanda ukuthi amaroza wesichayela mnandi lapha alright kusuka sokuba i-confusion manje khona bani ukuthi katesi libele lendlela sokuthiwa yini i-prostitute indaba ilapho yes okay so yazi ngiyazi ayidala uhamba ndoda ayidala uhamba singabala ilanga ngaliphuma lichona hayi sokuthi ukuthi leyo challenge uyinanzelele nini ukuthi hayi okuyinto lokhu akuhlisi ngendlela ya ingathi kahle i-challenge leyi nginanzelele ngoba kuke kwaba lesinye isikhathi laphana engibe le challenge yokulimala sengilimala sengibona ukuthi phela lapha sengilimele la endangilalutho wathi kudala ngiku-industry leyi kudala ngichukutsha so ngase ngidiscover ukuthi ngcono ngichaye umusic ngichaye amakatari ngikwazi lokuthi ngibe lokunye okungiziphandela khona ukwenza etafuleni kunjani ngoba lana into inzima lana uzabona uzananzelela abafazi sentshintsha every month nomunye umfazi ikanti kushota kwetafula endlini abafazi phela kakhulu abaningi bathanda ukuthi endlini kube lento ekhona ekwanileyo yes ukuthi oyazi khona omunye umuntu ongabe ekubukele manje kodwa ngakuzwisisi yes engunanzelelayo kakhulu ebantwini bakithi ukuthi siyathanda ukukhela into phezulu njengomlazi yes ngiyakwazi so abanye bangakwazi ukuthi ukhuluma kanje it's out of experience it's not ukuthi ukhuluma ngoba phambi kwekhamera akunjele into maybe kathesi kulomfana or rather opthi maye kubona ngiyakhumbula kade sikuphi lapha yazi khokulo kunye ungufana kwakungagidi kwakungenzi lutho kwakuquthi hayi ngiyazi ukuthi wangeke ukubona yes sure there kwakuquthile yazongufana kuhlezi so khangele wena unganyakazi ungufana I think ingayi videos ayidinga but anyway ungufana yazi ubona ungufana lo into oyikhangele ngathi ukhangele ezulwini kuyayibona lento why ngikhuluma ngani ngithi ukhona omunye umuntu othi mayibukela kathi esathi yazi mina ngiyafisa ukuba njengomaro yes so otherwise iphi advice ongamnikeza yona ingangcono sithi akumela u-expect ukuthi ndoda ngiyazi ufuna ukungena la kodwa kulezi laha 1 2 3 engakutsho ukuthi ebantwini abanjalo eqinisweni abantwini abanjalo ababefisa ukuba njengomaroza kumele babekwazi ukuthi ukuze ngifike estageni sikamaroza kufunakala lokhu la lokhu yes yini leyo kufunakala lokhu into yokuqala ukuthi ngingumaroza nginje ukuze ngifike kathesi lapha engikhona njengoba nje lapho kulomaroza khona kathesi othekho ngakwazi uzaphuma ku TV phela lapha kodwa sengu TV yani into enzakalayo ukuthi kumele igama kahle liyasetshenzelwa ngoba kulama challenges amanye yebo sungachaya isiginci usichaye ufise la ukujoina amaband uzajoina uchaye la but end of the end uzabona ukuthi lapha phela sengiyindoda sengikhulile into le ayikho right le Uchuta amakatara akho right amakatara right 100% but kumele kube lendlela esebenzisana ngakhona mangili guitarist wena ungumnikazi weqembu kumele mina as a guitarist ukwazi ukuthi ingoma ikuzikhale
lami ngiqhakathekile kwaphakikho yangizwisisa khona lapho uzokala ubuhlungu ubhodla hayi ufuna ukubhodla sibili ukuthi ngibhodle hayi labalaleleyo nje abaziqiniso yazi phela ukubayo okay singasatshona isigudla iguma ngubani wakhubayo umqaba ukuthi uzibani ngamnezela so wangijiuze imali yakho ya kahle ekukhubeni sibila maningi kakhulu amabhendi asangikhuba kakhulu lami ngaze ngathatha isinqumo sokuthi ngcono ibhendi ngiyichaye but ngingayichaye ukuthi ngibest ebhendi ukuthi mina ngibest ku-music ukuthi sengichaye ibhendi italent yabulalo sibili ukuthi uncengise uzamazama lawo but kumculo wakithi lo asiphakamisana serious asiphakamisana manje wangani yabesaka ngoba phela mina ngiyakwazi ukuthi uke waba lapha so ngeke ngakubona like khathesi sengubone ka 3 uncedisa uKing Nation mayifikile lapha koBulawayo hayi phela singeke sikwabaqambe laba abaningi ngoNtuks imali akusikho ngibone ngani ngwathwasa khona mangaphambilisanga chase sikuza ngazi ukuthi kwakusenzakalani lapha but sedibane endaweni eziningi so kungapi lapho kwakhona hayi lapho abadala kumbe uband leader abasayenzanga so ya eqinisweni ngike ngachaya lo mdala uChase ngihamba lo mdala uChase vele angeke ngiqambe indawo nje ziningi sike sancedisana khona sihamba ake sahamba safika endaweni ngiyazi indawo lana kuthiwa yini Mbembesi kuthiwa yini Mbembeswana site umdala sasuka sibili singabantu sivumelene kuhle ukuthi iyakhala indazi yachiyoza insimbi la kanye indazi ayakhala yafika yakhala indazi ngale ngendlela yakhala ngakhona manje mina ngangingumuntu lami engicele ama days ngapha lami embisa khona etafuleni so Steve indazi siqeda ukukhala hayi angisasuthisekanga ngoba isikhathi sokumele ngihambe ngaso asisaphumi kade sisengijayele sesisebenzile phela lapho sesisebenzile isikhathi lami ngisivumelaniyo sisuke ngemota lapha eTown sisiya kuShole imota leyo esihambe ngayo ngale ifika isichiye lapha nithi hayi sisaka khona lapha sisemashop sinjani imota kade sayisabonakala why kumele sijike imoto ayizabonakali kathesi hayi phela imoto sonarito kuthiwa iyanyamalala phela esiyake nisamabi hayi mbuze ama managers akho Ndlovu lapha ukuthi imoto iyabuya yini because lapha amakhiwa lamsenze zokucicha ifoni la kuthiwa imoto hayi ikhona apha basuke bathi banga I think laphuma ilanga kwaze kwathi 1 2 emini wena ufuneka isikhathi bani emsebenzini mina vele kumele ngene daily ontambama kumele ngisuke ekuseni hayi ekubhadaleni isivumelwano sibili wasikhipha ngendlela but ku transport manje ke lapho kwaba inkinga okay so but engcenye uzasola umdala ekanti ke umdala yena kwakuyinto engekho emandleni akhe yes laphana nginje lama ngeze ngithi ngoba vele lami nganginjani ngangingumuntu oceliwe ukuthi lami ngizoncedisa so in short uthi kwakhona yizinye izinto umuntu ofuna ukungena emakatarini omelaze akumele az expect yes lapho ngikhulumela ukuthi emakatarini njengo lapho ngikhulumela abantu abachaya amakatari ngoba hayi mina angiculi mina but ngile experience yokuthi umuntu mayecula lapha kumele ngingene ngisenza njani ila ile experience isibi ngiyayizama ukuba ngicela ukuba mhlolo yes sorry ngiyaxolisa kakhulu kodwa ke ngifuna ukuya kundoda le yes Thibos yebo ngicela ukubuza umbuzo lo kakhulu uyakholelwa emuthini yokuloyiweni benokuloyana nene emuthini isintu magic isintu wasitshitshi isintu siyaphila so ngithi ukuloyana kukhona yini awukho emakatarini kukhona yini emakatalini ngasuka ngiqamba amanga kakhulu ngoba lami sacathula khathesi kodwa
hayi ngaqamba amanga kulokho sibinconcqolile silapha kodwa angazi awusengiphosele ku into enjalo ikhona noma umuthi yasebenza yini especially isintu eMakatareni sikhona uyabona umuthi abanye bawusebenzisa eqinisweni awusebenzisa sivili lapho uqethuka ukuthi kathi lokhu kusani kathi lokhu uthi uyavuka ubuyele choko phansi okay no uyazi ukuthi ku court of law akuvunyelwa ukuthi utsho njalo ungala proof yes that's why ngibuza lapho kuze ngikhulume kanjalo sengikhulumela for mina mina think sengiwe 2 times yes mvuka ngicela uthulo lomhlophe nke ngithi yebo ngumbonile kuzomphinda futhi usiwa ngapi estation hayi okokuqala ukuthi indawo zangapha kubokhezi Plumtree ezinye ziyangiconfuse yes mina wezinsuka Lupani vele emakhona la ngazi ukuthi network isikade ezihlahleni so kuthe konyi day sasichaya eshow but endani ze Plumtree side ngathi ngishaya rhythm lokho ngishaya rhythm ngisichaya rhythm yami nje abantu bekholisa bejayiva kwafika enye into yangithi abaningi sibili lababukele ababekhona indawo yakhona bayazi istory sakhona yabo into lena yangithi ukuthi ngawa kanjani ngazibona sengivuswa komasabayi ngavuswa komasabayi echurch yako masabayi kobo Amzo kibo Amzo mama kaMzo sibili ngiyabonga kakhulu okwansiza kakhulu serious yes ngandi uyazi ukuthi why ngibuza or rather sorry kuba muno ingxenye wawulambile ngoba lami ngeke ngahamba namakatara hayi laphana sibili amakatareni waku right kakhulu sasizichayela ukuthi vele sidlile kuhle serious but maybe wawugula phela ndawo lana kuthiwa komatiwana ngawela komatiwana ngavukela komasabayi avuka komasabayi vele hayi but ngithanda ukuthi ngasizwa sibili hayi la manje nje bathi ngibona nje ngithe ngibuye ku camera bona camera sibili ngibuye face ikholo lami yes hayi ngawaka kabuhlungu uthi ukuthi khona okho yikho eselile ongama phambi kwecourt uthi umuthi ukhona ngalokho akubonti ujudge akavuma yes maybe nxa usithi khona mina ngivuma hayi khona mina ngathi ukhona because ayisikho kodwa serious hayi ayisikho kodwa kuthe ngenyi iday futhi siseMakatareni lapho sachaya komuzi ethi lapha wakuvula umuzi sithe masichayile endaweni yakhona ngandondux junior yes ngumuntu sibili ngize kuthe kuloma Rosa bongundux junior yes ngithe sifike lapha nasachayishola in fact sathi sakhona le imota yethu esasuka sibili kumele siyuvula kusasa imota yethu ayihamba ibumper over imota ayihamba icicha nje yodife ngoba kwaze kwaphumila lokho esilenda ukuyabamba imaphisi then umnikazi wendawo hayi wabuya wazosilanda lapha esasikhona in fact kwasokuthiwa njengoba wena mina you are engineer ngiyakwazi ukukhona sound engineer yes kodwa hayi sound engineer straight so kwasokuthiwa ngithatha isound lena mina ngihambele lo mnikazi wendawo ngebe nsiya connect yes ngahamba sibili ngaconnecta ngale laba basele ngayi emoteni lokho bencenga imoti bamba iqolo bringini lana ocho kubringini imoto lokho ibamba iqolo kuze kuthi lapana isikhathi sesihambile I think kwasokulanda 12 kube le injiva kwangala injiva vele ziyancedisana ithi ngcono landa abantu laba basemuva isikhathi sesihambile kuvele ukuthi khona apho mni sound sengiconnected vele umnikazi sesilwa sorry ngicela ukubisela mo la lisuka kuphi
Sasisuka eKobulawayo kumele siyevula umuzi usazi. Sasuka namhla kungabo 80 sikumele siyechakusisa kwakhona. Lali siya ngaphi? Sasisiya iKhezi phambi kwakomalaba le kuthi angisazazi indawo zale. Roughly uthi ukuthi umango from Kobulawayo to Komalaba asiyo ngawuthi umgwaqo ubheda ngabo 6 hours lapha na phela hayi kuseduze. So wena uthi laswabo 8 ntambama kwaze kwasa ningakafiki kwaze silanda kuyabamba imaphisi imoto imoto phela yeshake imoto yayisifa yebo yodwa anga sifa kodwa yayifika hayi yayiservice right lapho ngisahamba ngestage yes ngisahamba sibili khona stage lapha injiva yasinceda yasigijima ilanda laba basele emuva kuvele ukuthi ngapha la mvele yaso kunzima lami zokuthiwa mbuthi into zami nchaye phansi because isikhathi kade ezinyavuthi izinto ngiyazithola kahle batheli ya road emuva lucky navu ngisathi nyathi ambona imoto ibuyisa vunguzani lespeed lesiyangaze ngisibone lesiya abantu sebemhlophe nke emuva injiva ifuna uzojayiva hayi bafika ke khonapho hayi zayazilinda zarikida zarikida kuthi kuchaya o1 nje kwapha kuthi kuchaya o1 sasesivala nje umcimbi wasobo 2 tholakala ukuthi lapho esivule kona umuzi vesilandawo lokulala asazi kodwa izindlu mina ngangizibona kodwa ukuthi maybe izindlu maybe angikwazi abantu abaningi njengoba imizi nxa ivulwa kuyatholakala lokho so sasesizibasela nje umlilo wabecenisa ukuthi instrument yethu sifaka lapha silala lathi nje khonapho nje alo sijugula nje kulabantu abadakweyo labo basixoxisa bahleka la izipitch eziningi emlilweni kulalwe manje mina vele bengumuntu weformal kahle ngijaya vele ezicathulo yabe umuntu nje dress code yami nje ukuchaya into ze formal kanti office wamteacher yini thandi formal utitsha ngangafisi sibili ukuba ngutitsha thandela formal khona ukuyana ukuthi kahle ngazitshela ukuthi even ngisemakatarini ngingayiswa kakhulu abantu kunanzelela erumbeni silokuthi lezi ngezebhendi lezi yabona so kuyaungafunakala ngokumethi nje yes sichiye leyo still lapha sithugula nje eziko ngezwe abafana nje bahleka amagita ngoma othwasa le igeng nje ngoba bahleka mina bathi ba Rose formal ayiseko umlilo uzungaka umlilo bathi dance lakho selichile mina njani bafana ngiyaqala umcheka athole mina ngikwanile enyaweni hayi solamde itennis nicha koma tutesixoxa hayi njani sithi nyemunye sibone itennis lichaye kaMjapan lichiswe kuyi asikwazi la umJapan ngakwazi liphume njani enyaweni latsha liphume enyaweni kathi ngithi ngoba la wayeligqokile itennis lakhe kodwa lamangala latsha eziko ukuthi umuntu walikhiphayo eselele kumbe kwanyenzakalani hayi angikwazi lami lapha but sabona umlilo somkhulu kusithi tennis kaMjapan lesithi tennis lapha uthi uJapan angasuka umame lapha ayofaka izindaba enjalo tennis la tennis even ungaplaying ingoma Ndux Junior ikhona landisa ngetennis lela yabo yes itennis lelana sibili lami yakufakaza itennis latsha balandeli so lapha wena uthi okay asivume kuyenzakala yes so uthi ukuthi wena mawungakhomba ngomuntu ngubani oyenza zonke izinto lezi ngumuntu osemakatarini kumbe indawo elali kuyo isiqiniseko sakhona apho ukuthi impi semakatarini impi isendaweni yomuntu hayi lapho angeke ngitsho kodwa into eyenzakalayo ekhona yes ngoba kuthe khonapho kusathi tennis athi yebo sikubonile wancengisa umJapan ngepatapata right ekuseni uMalaxi wayelenye truck yakhe andikhombisa isichiwe endleleni wayelo truck nje sikubiza kubringindi why hayi vele ubringindi ukutruck ukole
kulenye iphawu engenziwe ngoba kwasithwala le instrument usafika ngalo kushiye khona ikhombi kwakithi ikhombi futhi ngabe ukuthwele le sound khona ubringing ekhona ukubringing wasithwala yisesibuya phela ngapha kubulawa kwabo kumele sasivele silungiselele ukuya recorda i-album lana abaningi bayazethu khona ngizwayo 2019 yes sasilungiselela yona lapha then silaphana sesibuya nje sesidlula imaphisa ikhombi landele emuva ikhombi akithi trailer emuva futhi so laphana bathi ngokudonswana yathi ngasoyistimela lesi siyabuya nje siyasihambela kuhle siyasihambela thina sikade kubringa into ophambili sitema sisanda kudlula imaphisa kona phana nje sesilanda ikhezi nje kulomqanso nje okunye lapha udriver wathi kulamadonki agcwele emgwaqweni ayi3 thina siwabona amadonki la sezwe sesiwile kuphela kwakusasemibhabo 3 isikhathi ngabo 3 nje emini yantambama amadonki udriver wathi kula ubona amadonki kuyikuthi sesiwisile thina sesiwile khopho vele sethi nasesilimele mina nje nganilimela atwisteka ingalo yikho lapho kwalimala khona uSiyabenya hayi nginye lokho sibuya akade kokule ku right tela pana siwile sihanje sesibhedlela lapha emaphisa izinto zazizimbi ngalesiyana isikhathi ngoba lapha nandi ngangalimala ukuthi ngasizophela ubuhlungu ingalo yayitwisteke yayaza so emo salaliswa ke lapha nesibhedlela sethu semaphisa lapha kwakungela lutho kubuya nje ikhabichi enaleyo nje siyibona ukuthi ikhabichi kodwa kwakungela ngenye indlela ukuthi singathini kwakumele sidle ngoba vele antisesesibhedlela kuthe lapha imota vele sibhekile sasuyisa kumele size futhi ngako Bulawayo ngale basitransfer emaphisa twasibuye UBH ukuthi ke khona apho vele ekhanye limele kakhulu yimi ngi1 so mina ngabuya ngazochiwa UBH lapha UBH bandokhuza nje isandla ngasezwa sithi qhu sibuyela athense UBH lapha ngibona phela lapha ziyabuya la lokindlala lokho abe mbaleka mina abaleke ebusuku ubalekiswe indlala hayi phela ngisizithoka isandla sokubuyela sokuyipain leyana ukuthi kodwa ngisisithi ngingedwa la ngiyayiwina le abe mbaleka mina ebusuku esibhedlela puru lucky enough la kungachayisana lo munye wayehamba ngebhasi esithi ubelethe omunye ubelimele nje bekanike Kelvin so wasesithi hayi ngcono ngikusize nginjani ngizokuchiya endlini yes ala kanye wangithwala I think kwakungabo 9 ebusuku lapha wabuya wangichiya lapha engangihlala khona hayi kwaya ngizwa hayi lokho kulunga kusiba ngcono hayi ngizwe sokuvuma ngabe emakatani kuvele sasilungiselela i-album liya ukhona ongizwa ngicela ukuthi fast forward or si rewind uSiyabenya ngiyazi manje ukuthi ule nsimbi emzimbeni yes ngiyaxolisa ukuthi bese ngikhuluma ngaye ngiyekho but siyakwazi yes sizomthola uthi ukuthi abungibekele ekaSiyabenya ukuthi kwenzakalani because ngiyazi ukuthi nawe ukhona la uSiyabenya ukuthi sasivela launch akakhona ongizwa leyo album eGoli silonjele eSouth Africa then sithela phana kwazikhathi nje zantambama mala kusohamba sichiya ezibayeni asingenisa komunye malayicha lapha sibuye eZimbabwe ukuthi sasine show ePhumula Old ngaleso sikhathi so sithema sisuka sasuka ngesikhathi zantambama sasibuyela nje kuhle endleleni hayi kwakukuhle kwaphuma nje ilanga kusiza nje azivela imango yethu eGoli ngasuka ntambama ngaba sifika kusasa nje around 10-11 so sasuka nje sasihambela kuhle sithe sesikona apha nje sidlula iGwanda nje kwapha kule ndawo eCave eCave lapha kule truck yayisiza upcoming yayisiza thina lathi sikumele sidlulane le truck kanti khona apha trucking behind the truck kule farm sesi overtake truck kuse Kevin kuthe
Somfo mvele siyasilanda ukuthi lapha sasifuna ukuyedana. Ikhevu leya. Driver wethu lo sasikhamba la enough wa twister imoto le yahle yeqa ilandi bridge le enough itoba yaqamuka eyidonsa itrailer because itrailer le ayigcwele itrailer lana ngabe ingaqamukanga ngabe sikhuluma okunye ngabe kuthi izinews ngabe besesanatho ledlula ngase ladlula so lapana kwa twisteka lapana itrailer lena yahamba yaphela yodwa le emfuleni then imoto lana yawa isiwa lapana isiyahlala phezulu ethe ihlala phezulu into yamangazayo ukuthi kwakulomfana lo kuthiwa osigidela lo Thwasa wayese center wethu kodwa yena waphuma ukuthi waphuma ngapha sikwazi endikazange waba limala kazange wanja phakathi kwakho lo Siyabeni wayihleze center yena so but phela angitshwabona kwampo ukuthi istory sakho maybe enye side ongayiboni Ulincenye ngokwakini lokulandelayo wena ususithi ngamakatara. Hayi yebo sibili kukaningi. Incenye inzondo ikithi, incenye inzondo ingapha ngeke ngitsho ukuthi inzondo ingoba kodwa uyazi ukuthi why? Ngoba nxa usubeka usithi uThwasa waphunyuka. Yes lona so asoze sithi thina into lezi zonke lezi. La yasikwazi nxa uThwasa lempande. Hayi ngiyadlala soka nje yes kodwa hayi eqinisweni ikho khona okwenzakalayo yes so uthi ukuthi kukhona okunye futhi okwenzakalayo eMakatareni okudlula khona okusukubala njengoba kade ukubala kahle yeah khonapho ngisathi ngiqedise kuyena le ingozi lapha imoto ithe sisuwisile lapha yahlala phezukwethu andithe hlezi phezukwethu kathesi vele abantu esilaba abaningi sebelimele into engayibona lapha yaba isimanga kimi ukuthi ukumele sisizwe thina imoto ihlezi phezukwethu andisiya ukuthi sikhiphani kodwa ngabona abantu nje imoto azipakile siyakhona lama camera iwashutayo kodwa ukuthi sincede ukuthi sisukumiswe ngaphansi kwemoto kwakungela kwaze kwathi la ku truck driver lo enguye sasihlangana laye wayezama ukujeka ngejeki yakhe leya ukuthi imoto manje izulu lalisina lapha nje ngiyayitshona indilathi amadaka lakho amadaka la nyanceda ngoba yayesifuqela phansi imoto nxa yilokhuza so lapha u-truck driver lo wathi mayithi yajeka le side inyathezela mina nga mayithi yajeka kule yami iside inyathezela lwana uSiyabe kade ukuthi siphume kwakungesinye story so roughly angazi uyasonda kumbeni ungaphi esintwini mina hayi kahle hayi ngiyasonda okay so lapha navele ngizalelwe kahle ezayona kodwa kwakathisa hayi ngisemaPentecostal right so ukuthi lapha singathi uthi wena ukuyaseflise uNkulunkulu wakho wayela hayi uNkulunkulu wayelathi ngatsho njalo ngoba laphana kwakumele kuhambe mina lo Siyabe ngesasingu2 because laba abanye babelimile kodwa basebephumile vele thina ithi silokhu imoto insara lathi insara la ingathi into mina engahlangana lakho ku music industry into ebuhlungu sijayele ukuthi sibe lama band leaders esiba phambi kwama interviews ekhuluma ngobuhle bamakatari into ezinjalo bakhuluma ngazo maybe singathi nxa bengakhulumi ngazo into nje ebangakaze behlangane lakho ngatsho njalo kodwa into yakho nona ungahlangana lawo ngonto ungayifihli ukuthi uyazi ukuthi why ngibeka kanje I think it's about time ngoba mina ibali lithi balandela ndithandi right yes ndithandi ngoba angikwazi ukuthi why ngingathandi kodwa angilifeel alihlali kuhle kimi so bona abadla lokhu kudle lokuphekayo I think abali appreciate enough uyabona so why si create le talk show ngiyokuthi siyazise bona baba abadla ukudla lokho lokuphekayo khona lingabe liyachothoza ukuthi ukudla kuvuthwanga ukudla kuphekekanga kuhle ikanti alikwazi ukuthi kuyini okudinga amandla adingakalayo ama ingredients ayenzayo elifakayo lapho ukuthi baze kuphume le product abathi khona hayi ngoma leyazwakala
angazi yeah yabona so ngoba sengibona especially these days ku social media ukuthi kahle uzothi hayi uthi keep uphuthu yeah khonapho ngabuya futhi khonapho kahle lokunanzelela ukuthi abantu asidalwanga ngokufana njalo ku social media ukhona omunye umuntu oyabe ufuna ukuchothoza uzibani kukanti layo kwapha ukuduma ngakhona okya ukuthi uchothozile engizwisisa khona phe ngikhona kulabanye abantu ukuthi wakhona wena uthi especially ngoba inkinga esinayo manje isibhekane layo especially chovas kuchova yethu yes ngama mask yiwo adume kakhulu adunga amanzi kakhulu yes so uthi ukuthi lapha wena ngabaculi yini lodwa impiyeno yabaculi lilodwa phakathi asobalandeli hayi angeke ngithi ngabaculi thina abaculi ngathi abaculi lathi maybe ama guitarist wathi hayi kithimpa yikho siyazwana so singazi ukuthi uyabuzwana lami kodwa ungabangale wrong hayi lapha ngeke ngibe kwazi kodwa mina ngokubona hayi siyadlamkana umunye sibili but sisuka sidungeke ngokuthi xa sesihamba sesilabalandeli sesinjani lapha ngoba ungananzelela umuntu ungacula umuntu oculayo uculela iside yakhe lokuthi yena waye kwenza lokhu lenjongo ngakho njalo if mina ngithanda uThibos mangithanda uThibos kumele ngimeseke uThibos ngingasuki ngivumele omunye umuntu ozabuye ethi uThibos ngokuthi yena ule mali akuyenzi khona ke umethi mandandela uThibos ngilandela uThibos mangilandela uzibani ngilandele uzibani ngimthanda yes but ngoba i-challenge ekhona kathesi i-industry yethu man yazi iyaqeka kakhulu man angazi kumbe ngumbono wami but ixekiswa ukuthi rather in the past few weeks or so inkulumo ebisithi ukhona lo muntu oke wathi khona hayi abantu bacula udoti yes yabona so mina angila problem le nkulumo yakhe angila problem lenkulumo yakhe iproblem engilayo ngokuthi inkulumo isikhona siyenzani ngayo yeah into engayitsho lapha ukuthi inkulumo nansi ayisibuyile yes ibuye isigaqa phezulu kwakho but if ibuye isigaqa phezulu kwakho wena zama ukuthi ukwazi ukuthi wena into yakho yenzeleni njalo wena ngozihamba wazirecordela ngozibhadalela imali yakho e-studio ngwelo engineer izwanene ukuthi kusebenza njani lokhu la lokhu wakwana ukuthi abantu bathina abantu lezi insuku abaningi lokubona i-social media le sikhona le kakhulu andiyabona ungananzela kudala i-social media ingekho ukuthi umuntu angathi ngicula ishit umengichaya idoti ngiyabe ngakwazi ngoba i-social media injani yayingekho kodwa umuntu enyabe nihlangana la uyabe sethi hayi number 1 andoda uchayile so kathesi social media lesikhona umuntu uyabungamazi phela ukuthi umuntu okhuluma ukukhunga njalo ukhuluma kokuthembele njalo kuhamba njani yabona so into engayicebisa ukuthi wena if uthe wathi uyacula ukufilile lokho kumbe ngathi amadlozi akho akuphile lokho ngokwakho ukufisile wakuthanda wakubona ukuthi wena ngcono idola inye leyana uzama ukuavoida uyekhulisa umculo khona kya ngokwakho wena ungalandela ukuthi abantu bathini bantu bakithi angisijaji angazi ngaphupha ngokujaji ukuthi uthwe ngathi mina sengahlulile ezintweni ezifana nalezi liyayizwa indoda iyaphawula nge-experience asedibanelayo emankatarini so ukuthi ngithi mina uqinisile uqamba amanga akusindawo yami le but anyway ngizafisa ukuthi sithi kancane Thibos yebo uyayizwa uyamuzwa umfowethu ngiyayizwa sibili hayi lokunye bengakwazi hayi ngizwa khona kuthi into enjalo yebo so ngicela ungamthenga amehlo umfowethu yebo ngicela ungamthenga yebo so wena uthini elakho ilizwi lithini
hayi ngizizwile sizindaba from A up to Z lapha lami ngitopha ngikuzwa kanjalo ukhona engufundayo okuningi komphana lokunye nje okuningi ngikuzwa khona hayi ngiyakuzwa sithi hayi kuyajeza ukuthi uhambo lolula lukahle kahle lunzima ngezindlela alikho lula akulanto elula sibili ngoba uyazi ukuthi challenge nayo ukuthi uyaza kulanto ebuhlungu nje ukuthi uthi uzamile ukuthi ujabulise abantu yebo beqede bakutshela ukuthi ucula idatha exactly ngiyakuzwa sibili yebo ngoba ikhona umunye ubhuti wami engimthanda kakhulu bathi ngibonga nemncebo usasemzansi ngahle yebo indodelana ithi yona nxa iphendula indaba esifana lezi ithi kulo nuba kuthiwa bantwana ufana umzulu la uyazi uyakuculela okunye okuyinto okuziyelayo yebo thina abantu bakithi esigijima sekhwafana siyojama hayi wara simsupport but kuyabe kungena order kwento kwakhe ngiyakuzwa sibili then uyevu samanko yebo ngiyabona senzele into yakhe sesiqala ukugxeka so kanti kuyini uthi uthi thina ithi singojaji thina sazara wathiwa iZimbabwe yiyo yabojaji kuphela esazi ukwahlulela or kanjani hayi ngilalele impela kona uhambo lomculo isikhathi esifishane lesingikhona mina kodwa ngikhayela ukuba khona sibili okuzwayo ngoba hayi indlela ngiyayibona lapha ngiyayibona sibili hayi yaziwa yimi lapha ngezindlela okwenzakalayo ukucula senzeni nandi ukuthi umuntu ecule ulutho kulento ayimchisile kwaqala enhlizweni oro into le spiritual sengikutshela ke mdala mina into le spiritual yandi omunye uyenza kanjalo nje bakhona abamlandelayo kuyakubachaza kukhanya ukuthi yenza ispeech senzalo mbeni into engazwakali bekumnandi nje kuyinto enjani emkhulisa umathi kodwa abantu bamphoxa lo muntu kodwa usekude bheka ubone yabona so kahle kahle uze la ukhule usephambili uhlala ama challenges umuntu adlala ama challenges kakhulu ngitsho manje phela kodwa lawa manje angana lempande phakathi manje wabika njani ngoba undoda lo undoda ngimzwile engxenye uzanxolela engxenye ngugubile bese ubhodle waphelela yini wena uzwe kube kusasele sinye story futhi hayi story ayisikho nje into khona ukuthi abalandeli ababukeleyo yes isinje singama guitarist angikhulumeli mina ngikhulumela wonke guitarist loba ungaphi guitarist kumele akwazi ukuthi if you play guitar ingumsebenzi kuye yes kumele ibe ngumsebenzi singayiyeyisi singakhangelani phansi so that's why ungani wena awusekho lapha esingathi umuzi lapha okhona ngoba sendokubona nje ngiyakubona lapha sasa ngibone lapha wenzwa ikhona ukuthi ususithi hayi amakatari akuso first choice ayisikho ukuthi mina empilweni yami ngazitshela ukuthi noma yuphi music angikhethi loba ngikabani kumele ngifunde ngiuchaye ngiyenzela for ukuthi kube umsebenzi kimi yes ngoba ngiyakhumbula ngibana la kwenye church ngale nawo qoqoda ku keyboard yes phela yazi ukuthi ngafika late lapha kodwa ngethuka maybe ngibone kuhle kodwa qoqoda keyboard ingena yonke indawo ukuthi abantu abanebakwazi ukuthi uyadlala keyboard uqale nini abantu abakwa keyboard vele ngangayithandi kakhulu mina vele ngikhula ngangisithi lokhu kukhala kodwa lokhu le sound yakho ngafuna into engizayidlala live abantu bembona ukuthi ngiyachaya right so ngase ngidiscover ukuthi i-keyboard kulezi indawo eziningi efuneka khona njalo uyathola kulama challenge ukuthi uyabe ungela umuntu okwazi ukuyiplayer okwazi ukuthi asenthatha isinqumo sokuthi into lezi music kumele ngisifundise konke ukuthi ufundiswa ngamuntu i-keyboard hayi i-keyboard nje ngabona umunye ufana nje chama lens ophonga ukuthi uyathi khona kuya ukuthi mina ndi sound nje ukuthi into emnandi kumele ibe nje ifuneka so ngaba kwazi ukuzicreatela mina okwami
so ngisengizenzela hayi ngizwayi ngizothi hayi ya transpose la tofo mina alright hayi ziyakhala sibelayo so manje wena ndoda wena akazi mani maybe umbono wami uthi ukuthi singathi thina umuntu angaphila ngamakatari kuphela kungelo kunye ngoba kule nyuvesi eBhayibheli yothi indoda angeke iphile ngesinkwa lobisi kuphela kumele iphile langelizwe. Hayi lokho angeke nguvume ukuthi ungathi ungaphila ngamakatari kuphela. Hayi lokho akuvele efukithi ngathi komthwakazi ngakithi akubalance akuvuma kwinto kwakhona. Why? Ngoba Kareso uzochaya ishow namuhla. For ngithi mina ngiyiguitarist. Ngizachaya ishow namuhla seGwanda ngiyihaya. Lihaya leliya. Ngikhambe ngiyelichaya. Ngithi ndichaya lihaya lelo. Ngike sengibuye. Kuzoba lenye ishow after a month. Ngiyabe sidlala ukhe ngutholile. Hayi ngiyabuza. Yikho phela ubona sicina sesiphonga labafazi 10 5 kanti phela ndingiyindoda. Awuvumi phela nihlale ngisingle. Hayi balance. Kodwa ugogo vele uzabuthola sedle pha ipeso. Yadla peso phela lezo bafunile okuzeni nje ukuthi isitshwala sibe khona soft life ethi umcebisi ukuthi soft life so kahle khona ukya ikukhoza ukuthi asihlali sethi sithethe sishadile so ukodwa wena if my sorry ngiyaxolisa ngicela ukuyayisa koncu Timothy yebo njoba unduna nkulu yaphawula lapho uthi amakatara awadlisa yebo wena ungaphawula ukuthi kuyini okwenza amakatara lithi angadlisi ngoba uzananzelela ukuthi like khathesi uzathatha isample ngithi Alex Macheso yebo Alex Macheso ku payroll yakhe kulabantu abapermanent abangu36 ababhadala every month yebo yes kodwa sonke khona phezumbapho so thina kithi yiwini okwehlulayo ukuthi sibe sithwe umuntu uphila ngamakatara njoba ngithanda ukuthi ngibele mvambijana kusenesikhala esifishane ngilapha kulindima anti but sengibone okuningi ukusho kanjalo khona okunye okwaqala wani okubangelayo ngompono wami anti ukuze ngathi abantu abaculi bethu abakhulu bengakhuphuki ngendlela anti yabona kule nto kuthiwa ikweyisana yabona ngoba into mbanisayo ngiyakhumula ngo2017 ize ngihambe National FM kwakunini lapha 2023 sendivala kakhulu ukuthi ngo2023 ngihambe National FM for interview yami mina nti yabona into yamangalisayo mina ngahamba interview lana ku National FM ukuthi ngena nje ingoma yami nje album engayichayayo esihloko ithi natha kuchisa ingoma nje yaduma kodwa zange imarket ngendlela ukuthi iyazakala kakhulu but hayi ngayichaya litshe lapha litshe ngalichaya sila lapha ukuthi hayi ngiyafuna ezinkulu zakho nazi sime lapha na siwonke afa angikuthi ngalithola ithuba nje mina ngibele empuzweni wakho so kwakufona Mondoro kufona Wanke kufona ngapi abalala music bawulandila abakhulu bakhona ngale basupportana thina ngava hayi khona uncane ngubonile mina kwamanje azaphela asemphendane sesenchaya ngesishona vele ngoba singithi bese sizolele kakuhle labantu bakhona lapha angazi be network enxe ngaso ngasona bakithi kodwa kanjani yabona kodwa umuntu ngale Montoro ngale ayavuma la kahle nje udlamile kodwa indawo ukungasupportana okunye yiwoqala nje lokunye okweyisana lokuthi kunje so kuyavuka nje okunye la uthi anasi chance lapha isikhathi esiningi ngasicathula thina sinjani sasifuna ukuthi sikhule kokuqala kumele ukhule oqala hayi wagijimise kakhulu ngale ngoba into lesikhathi yabona yiko nje ukusuka nje kusichalele ngapha kakhulu thina oqala kodwa hayi ngoba ngishilo ngemuva lapha into le spiritual so uze ingeni lami even ngathi katholi lutho lapha nje bakhona nje bebembonga ethi athi was lapha ingoma lana ngicela lapha but yachaya ingoma lana uyeze so lapha kungambhakamisa la konke
kulami ifane lana lawo owashona labana ukuthi sikwanise ukuphakama lathi so ngizama ukuthi ngezindlela abantu bangaphakama besupport because ngakhula njani ngasupportwa la benzalwa khona alright lapha uthola support lapha ngizama ukuthi yikho mengiqale ukukhuphuke khona ukuze bebonele khona yabona into esuke isitshele personal ya koqala ngoba kunye kuthiwa mhlakazibani uyenze so kanjani kathi hayi emculweni lapha ngize ngenhloso ikonto ezenhloso bani bazwisise kompa usuhle wayithinta uthi ukuthi ezenhloso kule meaning yakho kusimele kodwa yakini ukwami ukuthi ngithi Thibozi ezenhloso hayi kule meaning impela kakhulu kimi mina kwami kakhulu ibathi ezenhloso leli lapha leli loba ukungaphi lapho khona ayisobizwa ngalidobayo phansi lapha yabona ibizo la kuya ngabe busuku la ebuthongweni yabona even if so ngalibuzwa mina ukuthi lezo zibiza ezenhloso zazi ngobani yabona kusho ya yikho ngibona nje hayi inje mdala wami manje so ngabona ukuthi so roughly kukhona osuke wasiphekela khona wasiphakela khona yebo ngiyakhumbula ke kule video esike sagijima ngayo lapha unyaka last year yebo manje nakho siyamgoqa 2025 kukhona yini singakuthola futhi okuvela kwezenhloso yini lo nyaka lo nyaka kukhona ukukhulu sibili inqendo zahamba ngendlela esifisa ngazo yabona lo nkulunkulu engangenela kunye ledlozi lingangenela into lesihamba zonke yabona iyakuvuma lokhu mina ngokwami mina yabona ngoba almost ingoma engasichazo ingachaya ingoma yahle ngiyibonile ukuthi kule ngoma enje ngizayichaya cishe ukuthi nangu lo ngikubona lapha ngikutshele or na kanjalo so lo nyaka futhi akukhona okunye okuhle step by step seligadi lele nyalibona ilele phela hayi phela kuyabuya nje khona Thibozi engafunile ukuthi thina sibe sesibuzwa ngabakukeli labalandeli besithi kanti nangu so January 2026 undodelana wayethembisile ngempela hayi lapha lathi asisoze sibalahlise abantu abafuna ukusilandela abasilandelayo already ngoba kunje so hayi bampalwa bakhona sebesazi bakhona nkabisazi labanye abaseza basazi as time goes on waqala nje kathana ngivile mbongelina kakhulu ukuba khona nje kulindawo sisenza kanjalo njalo you are doing a great job kakhulu ukuthi hayi lami nje so mangale bothi sendlawa ZBC sendlalwa ngaphi ukuthi i-video yenu ishuthi ayabukeleka lokho esikwenzayo lathi ukuthi kule quality engabukelwa iZimbabwe yonke jikelele lathi esikuhlabela ukuthi kulomsoco ukuthi kuyalaleleka kuyakha nje yiko qathe koqala ngikwancane jawurabishi ngibani ongandalela na but lami ngiyazibhika ngokwami oqala ngakubhikwa ngomunye umuntu mina ngithanda engiyenzayo ngaqala ukuthi ngiphume egcekeni into ezenhloso lezo zihloseni ngoba kuningi kakhulu nje ngakukhuluma ngabathile okuzalo khona so of which ukuthi roughly ababukeli labalandeli by expect something ngo2025 kumbe hayi 2025 imali kancane lizabona ngo2026 hayi this year khona hayi lapha sili hayi ncendo samasocks ngoba lami akufunge sokuthi ngcini ngiyafuna ukuchukelwa phela hayi ngiyakuza impela hayi sengikhulumile kanje so hayi into yonke izohamba 2025 kule ngoma vele siplana ukuthi sishaye lapha so ibuya yona ibuya ipackage enjani ibuya isingle ibuya EP ibuya full album iphekelezelwa ngama video yini kumbe iza kuya lapho kuze kube lula ngiyakulalela but kuze kube lula kithi lathi indlela kanjalo njalo lekhono silalo thina amela ngasiziqize kakhulu indlela ngoba siyachiyana ngabantu ngoba kodwa mina ngokwami nanti ngizoshaya isingle ihlande video nxa into zingavuma ngacha nje maybe 2-3 song ino isho nje EP kanjalo njalo yikho nje singakwenza kodwa hayi ivideo mele bekhona or one of these songs izayishaya mele ihambe le video
ukuze sikwanise lathi ukuthi sibonakale. Unatha uchisa kanti why yaswele video ingoma lana abanye. Unatha uchisa, it was the first song engaqala ukuthi ngichaye album yokuqala, but album loba nje ayizange ikhuphuke nje ngendlela. Lothi album yana uhambe kakhulu. Olala umnyaka lo lengayijanga labo labadala emsikeni begijima bebuya bathi kanti amakhasi la. Ngisho ukuthi why yaswele video. Okunye ulwazi lweso feature nje ungangiqala ungena ku music. Kuze nihlala nabantu abanjengo Mr Cruz kunzima ngangabatholi. Yabona? Even uzohlangana labantu abanjengo Marosa, even uyashaya irhythm kanatha kuchisa lana. Irhythm kanatha kuchisa sibili ingoma lana hayi. Lami leyo sikhathi maybe ngangamjayeli. Yabona sasihlanganiswa ingoba yezami yikho nje. Kodwa ngemva kwalokho nami ngabona indlela ukuthi hayi marketing hamba ukufunda kuphela. So otherwise Mr Marosa angifuni ukukwenza sindebele sangenqa ukwenza ukuncisha ukuncindezela umbuzo. Exactly yazi ngifuna ukuthi mawuphuma lapho uphuma ubethwa umoya. Yebo. Kukhona yini okunye usasele makukhona singaqhubeka. Hayi. Imbijana le. Hayi angeke ngisathi kulikhona kuseleyo kumbe kunjani. Okay. So kodwa okuyi-1 ke ngeke ngikukhumbuze. iKatari iBeneza kuthiwa yini? Yafika njani ezandleni zakho? Ebeneza. Gitari ebeneza. Oh lapho ngifuna ukuthi ngizwisise kahle ukuthi ebeneza Dicholo kukuphi ukuthi ngize mbambe iKatari yakho kule yakho iKatari. Okay hayi lapha singathi yezi ubesibeke kuzaba kolunye usuku. Hayi leyo asichi njalo asichi njalo yabe zishubile kwama masayiti mina kulutshwana okungeqayo. Indaba ilapha ePark Station lapha la. Hayi ePark Station ngeqayo. So ubuya zonke uyawusula information egcwele yaphelele. Hayi albeneza ayingiyizwa siye kodwa hayi singathi asibekele elinye ilanga sizabuya sithi fahla yes singayi. So nje ukuthi lapha singatshela abanikazi bohlelo ukuthi amadoda la azaphinda afakaze. Yes hayi sizaphinda sifakaze ngoba kunenge okukhona okuzamele sikukutsho ngoba ngiyazi ukuthi bakhona singahambelana enkulumeni bakhona singeke sihambelane. Lokho into esikhona njalo ezilongo uphila vele kuyatholakala empilweni. Yes kuyatholakala ukuthi wrong right ukhona umunye singavumelana ukhona umunye uzathi vele into eyikhulumile ayikho kodwa kube kusazimini ukuthi into enje mina sendihlanganelayo kakhulu kudala ngiku-industry le. Hayi kusokuleza so ofuthi ukuthi lapha ngizacela ukuthi lingivumele lo two yebo ukuthi umsebenzi lo kukhona ivideo lapha ligijima kakhulu lapha ngevideo nile lokhuze nithinde ngoma le ngoba lingaqondisi. Yes. So lizananzelela ukuthi vele azangisayithinta nje la kancane. Yes. So yikho ngithi liza ngivumela ukuthi kuzaba lo suku esizabuya sihlala sinako ngendlela yethu. Yes. Ukuthi lithi ukuthi hayi no ukuthi ize kube ile gobho lingaqondiswa. Yilo lona elede silithinta namhlanje. Yes khonapho nje lami ngathi fahla kuncane. Mina vele ukucula hayi angikuphiwanga. But hayi ngisabuya khonapho okwangenzana zathi mana ngizame ukucula. Zingananzelela ukuthi ngithe ngisungula nje ngimncane ngisazama ukuthi ngichaye isiginci into yangikhona ngathi ngisungula nje ngimncuncu. Abazali bashesha bangichiya bengakabona ukuthi ngiyachaya kumbe njani. Kodwa ngathi kahle umama nje wayeseloko ubona ngoba ngilenye iKatari yami yesigodo hayi bazayibona abalande. Engabaza yona sibili umama sathi kuyini khona lokho.
ukhulu la ngakubona uyikatari kwakhona umzithi kuyini okukhala njengebhera lokho ngoba ngikhumbula ngenye imini ukhulu wami ngathi ngithutsha ekhaya nje igedi likhangele le ukhulu ngibuya ngithwele ikatari ngihambazela egangeni Uthe ngibuya la ukhulu wami nje besekhulile abesekhulile uthe ngibona ingena egedini la ngiyambona uyeqa emuva uyajumpa ngithi ukhulu uthi unjani ufuka ufohle emzini nje kanti yena ubona into engithweleyo uthi ngumbhobho uthi ngithwele umbhobho so yena ngazokuzwa umakhelwane sebethi kanti ukhulu uvumenzani ungombhobho buye la kanti uyethuswe ingwaqwa so laphana ngathi mana ngeke ngicule nje ukuthi laba abazali lapha babe bekhona noma bayezwa noma sikwazi phela ngangale ukuthi kunjani kulani so ngathi ngcono ngifeze khonokho ayikho nje la meeting good so kodwa isiphungu icupha kancane asecutha ayisecutha yes uthi ukhuluma ubalekela ikatareti isibhamu kodwa zayiphetha njani ukhulu waphuma emuva ibaleka mina ngambona ngena igate anti vele uyajumpa emuva ngale kanti yena uniride ngithutsha kuthi kanti kuyini lokho kuthi utheni wazitshela ukuthi nje abadala wazi I think babe le feeling liyana yakudala esingayaziyo yes so wasephuma wakomakhelwane wathi umfana ngale ufuna ukungiqeda ngale into ayithweleyo khambani liyebona kanti igitari nje lami ngikhona ngilayo sibili ngizayishow abantu but izabe isiyifoto ngoba into yakudala yayizabe isiyifoto kubanikazi bohlelo because of isikhathi but ngiyabona ukuthi lani liyazibonela ukuthi akusinto esingayiqeda namhlanje never but anyway for continued sake ngicela ukuthi libe lathi na kweza kithi TV amadoda aqukethe ezikhala mnandi some of into elingazaziyo elingelandaba lazo elingajwayelanga ukuzizwa every day ngoba lina lizwa ingoma kuphela isikhala sokuphelile kodwa ukuthi what takes ukuthi ingoma yani iphekwe ivuthwe ibe yilokho eyikhona then thina sesibojudge sesibuya sisithi hayi upheke umpoloko upheke uphuthu what so forth I think nansi example ngiyazizwela liyazibonela ukuthi ikuyini okufakwayo ukuze ingoma iphume iphelele but anyway bafowethu kule sintu like ungaphiwa inhlanyelo yebo kuphela inhlanyelo ayibonga yes ngoba lo uphileyo kusasa uyabuyela futhi azothatha yes so okwamanje angifuni ukulibonga ngale inhlanyelo lisize ngayo ngoba lihlanyelele isizwe sakithi inhlanyelo ezakhula kusasa incede isizwe sakithi landiza buya selizothapha yes kuphela ngicela khona ukuthi kuphela livalelise ababukeli libatshela ukuthi litholakala kuphi njani nini sokutheni asicela ngawo ukuthi uthiwe yebo ngiyabonga kakhulu uthwele ithuba ngilapha namhlanje kuyajabulisa lapha likhona izindawo ezishiyeneyo njengoba nje ngithibo ezenhloso siliphezuke waya maroza siyabuya futhi lapha abadala bami ngathi kukhona ongathi ozayo okuhle kakhulu hayi indlela ivulekile ivuthiwe ngikhangela hayi siyabonga balandeli siyabonga nje kube wonke umuntu obukeleyo ke le video sithi hayi isupport kumele siyithole kini lathi ukuze sikhuphuke kithi ngiyabonga kweza kithi TV kuma Tuesday akupheleli lapha akuqali lapha siyaqhubeka nagama Cruise mabomoya sidibana kwezinye inhlelo danko